Mũthekania MC Jesse nĩarandĩkire nenda-inĩ na arauga ũũ: "Ũngĩkorwo ũkĩenda mwana waku arerwo na njĩra njega, ũbatiĩ gwetha mũirĩtu wa wĩra mũmbaruya. Mũgĩkũyũ ndangĩhota, akuga one term thaa cigana na arere ciana thaa cigana. Nake mũgĩthii no anyitwo nĩ hasira anjie kũnegenia ciana. Mbaruya nĩo airĩtu a wĩra a bata." Na rĩu kwĩ arĩa mokĩte gũcangĩra gũkũ comment section ta Beth nĩacangire akauga, we huajui ni vile haujaishi na wao. Nake Atieno Okoth nĩaugĩte, "This one na sure bet mimi hupata mtoto akiwa sawa, nitaambiwa vile leo alikula vizuri, jana appetite ilikuwa chini, bora you set her free food. Pia asikose kwa nyumba." Hii ni ukweli. Nake mamake Maboys nĩaugĩte, "Content ikiisha zeeka polepole mzee." Nake Damaris Kituku nĩaugĩte, "Sawa na unga kwa ndoo." Na Kahinge Gushu nĩaugĩte, "Hapa Waluya hamjaambiwa poa. Walai, yani the only career you are professional at is house help surely." Nake Joshua nĩaugĩte, "Our Luya ladies are proud of you. They are very responsible. Hawa Central wanangoja weekend ifike haraka wanaenda wakunywe mzinga. Story ya watoi hawajui. Never get a child with them." Kanua Mohau, si ndio? Nake Bonix nĩaugĩte, "Hii madharau yako ndio inafanya huwezi kuwa kiongozi."